nongeye kubasuhuza, banza unyumvire kano kantu. Yarari kuri telefone, nabibonye yarari kuri telefone atwara. Impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu 8, umwe ahita hasiga ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge, hano ku Muhima, haruguru yo kuri Yamaha, uzamuka ujya mu mujyi wa Kigali hafi y'ino ropowe y'umujyi wa Kigali, niho impanuka ibereye. Impanuka isipfiramo umwana w'umukobwa, wari umunyeshuri arushoje kaminuza. Iyi mpanuka irishije benshi, dore ko bamwe bakomeretse bihagije. Banza unyumvire kano kantu. Nibwo rero itwaye abantu mu mapine babiri, uriya mukobwa upfuye n'uriya mugabo umeze nabi cyane. Twambutse umuhanda dusubona abantu baryamye munsi y'imodoka, duteruramo uyu mukobwa uyu upfuye. Noneho uriya mugabo wundi ujyanye kwa muganga warohetswe kuri moto, we yari yagumye munsi y'imodoka. Biba ngombwa ko imodoka tuyiterura tumukuramo. Impanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi arutwaye imodoka, ageze muri zebra crossing niyahagarara, kandi yageze muri zebra crossing asangamo abanyamaguru bari kwambuka n'abamotari bategereje ko abanyamaguru bambuka. Nibwo rero iyi modoka yaje kuhita igonga abanyamaguru, igonga n'abamotari. Benshi bakomeretse, nagahinda gakomeye cyane, dore ko harimo umwe wahise uhaburira ubuzima ako kanya. Imodoka ishinzwe gutwara imirambo nayo yahise ihasesekara umwanya nko guhumbya. Ambirasi zikorera ku kigo nderabuzima cya Muhima zese zihamagarwa byihutirwa kugira ngo zitabare ubuzima bwa bano bapfiriye cyangwa abakomeretse mwino mpanuka. Mu kwagera nibwo ambirasi abaganga bavuyemo basuzuma uyu mukobwa warurambaraye hasi, amaraso ari menshi. Bamupimye basangashijemo umwuka, bahita bahamagara imodoka ishinzwe gutwara imirambo, ndavuga imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Yahise ihamagarwa byihutirwa, ihita ihagera mu minota itarenze 2 yahise ihagera. Imbangukiragutabara zo zahise zikomeza kuvura abarwayi bari bari hano, biba benshi cyane, bagera muri 10 na bangahe. Abarwayi bari benshi cyane, murabona ko imbangukiragutabara nazo ari nyinshi. Imbangukiragutabara nenye zose zahise zihamagarwa byihutirwa igitaraganya, kugira ngo bano bakomeretse bataza kuhaburira ubuzima, babone ubutabazi bw'ibanze, dore ko bakomeretse bihagije cyane, bakomeretse kugera ku rwego rwo hejuru. Ni ukuri kw'Imana, iyi mpanuka yarishije benshi cyane, yahamuye benshi cyane, yateye benshi ubwoba. Iyi mpanuka rero yabaye tariki 25 z'ukwezi kwa 4 2026. Iyi mpanuka iba ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka yirukanka ari ku muvuduko wa 70, kandi yari atwariye imodoka yemerewe umuvuduko wa 60. Nibwo kugera muri zebra crossing asangamo abanyamaguru ndetse na motari zitegereje abanyamaguru ngo bambuke. Birangira rero abuze feri, birangira agonze bano bamotari, agonga n'abanyamaguru. Mu banyamaguru hapfamo umwe. Traffic polisi ishinzwe impanuka ubwo yahagiraga yapimye uyu mushoferi, basanga ntago yanyoye ibisindisha, basanga nta n'umunaniro afite. Ubwo we yisobanura avuga yuko imodoka ye yabuze feri. Bamubaza kuntu imodoka ibura feri ahantu hazamuka, nawe abura uburyo ki asobanura. Iyi mpanuka rero yabaye ku burangare bw'umushoferi. Iyi mpanuka bere mu karere ka Nyarugenge, ibera hano ruguru ya Yamaha, ibera munsi ya ropowe y'umujyi wa Kigali. Hano uzamuka mu mujyi wa Kigali ni munsi yo kwa Makuza, ni munsi yo kuri Simbagira, ngo abenshi murahazi. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ni BTN TV Rwanda, yahageze ku mwanya wa mbere, kuko n'icyicaro cya BTN TV Rwanda niho gituye. Aya makuru yo turayakesha ikinyamakuru cya BTN TV Rwanda. Reka nongere mbahereze ikaze.